Ngothi mina ntsena kubila ura ya khumembiri nokho kwa Africa wa vulavula kamganalo na FM kwa shala wona tweak suka studio 4A hlekani lo mina nikhalanga pet mathebola ngwana ritsima twa jimo xihlango mashingatana wa chachana makunela wandandadze kujana mingisero me kono nganisela urkola Gauteng eMpumalanga North West Limpopo na wikma audio streaming yamganalo na fm.co.za mumela risi inchindani Eric Mawasa ifama singa kufika ka awara ya mbiri hlekani lo namuhla kurisiko rabombiri ramwetleya ya mudashi sala masiku ya makumembiri nkombo ntsene ya kanhlawulo wa mani na mani wa lembe la 2024 Afrika wa vulavula yeyo ari ku tlangeleni ka n'hweti ya vatirhi 30 minute leto sungula ta va kha hi languta timhaka ta ku xana hikokwalaho ka yini ku ri na vatirhi lava va yivaku va yivela vathori va vo fike njhani ka timhaka ta muxaka wolowo ta ku mi yiva ntirhweni ku na vanhu vo tala lava nga tirheki va lahlekeriwaku mintirho hikokwalaho ka ku yiva ntirhweni hi fike njhani kwalaho kasi ke loko hi vuya ko hi ta bula na Professor Themba Sono hi languta ka timhaka ta ku ringanyeta loko ku nga ringanyetiwa khale ka president ka timhaka ta ku kumbexana hi fanele hi tshama hansi tani hi tiko hi tlhe hi vulavula ha vuntshwa hi ku hi la ku ya kwihi Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM xivutiso ka ha ri xexo lexo hikokwalaho ka yini ku yiviwa lomu mintirhweni ku na ku vekiwa tikhamera ku vekiwa varindzi ku endliwa hinkwaswo leswi hi ku vanhu va yiva mintirhweni ya vona hikokwalaho ka yini mi fanele mi yiva un'wana ni tshama fika le ni tshama kona ku va ku ri na ti-CD to tala a ku khala nga me yiva ti-CD swa ti-CD ya vo hi nyika hina va tinqambi a va fika lava ka ku khala ngo hi le CD a yivi hina ntirho se xivutiso hi xexo lexo mikiselo wa Munghana Lonene FM ku ri hikokwalaho ka yini yiva mintirhweni ya hina khale ka president Thabo Mbeki swi tlhela swi amukeriwa hi president lava nga koho president Ramaphosa va ri Afrika-Dzonga kumbexani nkarhi wa ku hi tshama hansi hi languta vuntshwa mi ta tsundzuka ku va hi fika laha hi nga kona namuntlha hi sungule kule ka va Codesa ku va na va Codesa 1 Codesa 2 se sweswi veri ongete ku fane ku tshamiwa hansi ku vulavuriwa hi vona ku hi yisa ku yini mahlweni tanihi tiko se xivutiso ku loko hi tshama hansi hi vulavula hi lava ka hi vulavula hi yini loko hi tshama hansi hi vulavula hi lava ku fikelela yini leswi hi nga kotaka ku swi endla handle ka ku va hi nga vulavulangi ku na mintlhontlho yo tala leyi hi hlanganaka na yona tanihi tiko mintlhontlho ya madzolonga ku ya hi rimbewu mintlhontlho ya vukhamba mintlhontlho ya vugevenga hi ku angarhela mintlhontlho ya ku onhiwa ka nhundzu mintlhontlho ya ku vana va le ku kuleni va ri hava bava mintlhontlho ya ku swi tele la tikweni leri se xivutiso ku loko hi ya tshama hansi hi vulavula hi ta va hi kha hi vulavula ku ta va ku ri va mani lava nga ta pfumeleriwa ku lavawani a va tiva va koho ka ku vulavula i mhaka leyi kumbexani hi nga ta tlhe hi languta yoyole se hi ta bula na Professor Themba Sono laha ka hafu ku bela awara ya 12 kwala ka Munghana Lonene FM loko vuya mahungwini ya misava hi ta bula na president wa Dinosa hi hafu ku bela awara ya 13 ne loko hi bula na vona hi ta va kha hi languta ka timhaka ta ku na muyingiseri a nga tisa xivilelo xa ku ongeti vatirhi ku nga vaongori va khola lomu swibedhlele kambe ke a hlaya ku kumbexana vo khola vo tirha ehansi ka ntshikelelo se hi ta sungula hi twa na n'we vaongori kwala mi nga koho mi nga yingisela mi ri koho nhlekani loku mo tirha hansi ka ntshikelelo mi pfumala switirhisiwa ku pfumala yini kumbe i timhaka ta ku anakeni loko zi va muongori wo fane khola loko a tlhela swi hlamusela ku i kuma i tshame laya i amukeriwa kona tanihi muvabyi va kha va hindza va ka va ya va vuya va ri ku tirheni va ka hi lowu a va mi kholela va ri ku tirheni kambe hi ta va hi kha hi bula na vona president wa Dinosa tatana Sai Hlungwane hi ndlela yaleyo se na wehe mingisero me a hi koti hi le ka 0860002543 xivutiso lexi hi xi vutisaka sweswi i ku hikokwalaho ka yini mi yiva mintirhweni ya n'wina a swi zi swi lava ku i tirha ka Munghana Lonene FM ku yiva ntsena veri na kontraka kwala mi fika ku va ku mi endla xikontiri loko va ku va mi siyela tisemende ta 10 ku ti ta tirha la ka xikontiri lexi timbirhi ti ta va ti xavisiwile hi mhaka yini n'we mi xavaku swilo swo yiviwa ke mi va mi langutele yini kambe hi sungula ni lavele ntirhweni vo yivela muthori wa vona hi fika njhani kokwalaho ke hikwalaho khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 musumbhuluku ku ya fika ravuntlhanu a hi koti mikisero wa mina xitlhangoma hi loyi inhlekani hi mi amukerile ka Munghana Lonene FM inhlekani Ahe minjhani? Na swi twisisa a mi swi twisisa va xitlhangoma hi ku a ni n'we wa xisati
a ni swi tivi vanhu mpheto va ka xithangoma swa va xithangoma i vaxinuna va swi tiva ene loko munhu wa xinuna wo n'wi byela ku xithangoma a nga swi twisisi swi vula ku a nga dyangi vuswa se hambi swi ri tani a hi yeneni mahlweni sesi wa mina mi ri yini n'we vanhu mpheto loko i tirha ntirhweni i yiva swa vava ni hina hi ti wisele feme enkwankwa ni nge chavi ku swi vula sweswo malumi ma tiva loko mi ni tsani ku malumi i mhaka ya ku ka mhani wa ka mativula wa ka ncila vaololi mi ta ni khomela se hi yiva ma tiva loko hi karhi hi tirha mina hi ri ho lunghisa ka hi ta kota ku hlayisa vana hi ta ku yiva kasi u ti wisela feme ene hala tlhele swilo swo sweleswo swi vula ku i swa ka satani swilo leswi munhu a endla swona a ni xavangi nchumu hi swilo swesweleswo hi va tinikinete tirhama mana no na sweswi ni vulavulaka hi swona mbilu ya me yi vavisa swin'wanyana mativa ncafu vava feme yi pfala hi ku yiveriwa se ni byela na vayingiseri van'wanyana lava va ncaku ku loko va karhi va tirha femene please va nga teki ene swi na mbuyelo a swi endli nchumu mehe a swi ni vuyerisangi nchumu swi ya swi ni hluphekisa hi ku yiva ni yiva ni xavisa mara mali ya ku leyi ni xavisa ku yona a ni yi voni a hi tlheleleni kwalaya ntikulu ka ku mi fike njhani ka ku yiva i ncini lexi a xi mi susumeta ku mi yiva a yi vambili loko ni vona swilo leswi ku i vana ya me loko no va yivela leswi vanhu va ya dya loko no endla leswi vanyani ya xavisa ri nga humelela a yi vambili leyi a yi ni endla swilo sweswo leswaku swi fika kwala ko tani se namuntlha ma tisola yi tisorisa swin'wanyana leswaku na loko ni vona munhu a nghena ntirhweni a yiva mativa ni te ni ta thikisa hi mfundhisi wun'wanyana a hamba a chubayela hi swilo loko vo ni lerisa mazambala va ku ni va xavela mazambala makumu a va xavisa mazambala kwala afemini makumu va ta ku aka me va ku ni kombela ku leswaku huma hi hala ndzhaku swa ti-back door mi nga ni xaveli a ni hi mhani holeyi ni ku va ku na kombela mi nga ni xaveli masiku hinkwawo na loko va chumayela kerekeni va chumayela hi swona ene mara a ni tsandzeka ku sunguleni loko va karhi va chumayela hi swilo loko ni ri kerekeni ni nga swi koti ku tshika mara siya fika hela ni ngo hayi se leswi hi leswi se me ya wa manjeni phela mfundhisi loko a hamba a ni dyondzisa hi swo masiku hinkwawo ekerekeni leswi vulaka ku i xidyoho ku yiva nyametweni se a ni kombela ku na lava nga ni yingisela va nga yivi swilo loko va nga nyikiwangi va nga teki no kombela na kombela mbilu ya mi ya vava hi kunenenene nyametweni mani khenseni hawa me ni tshikise hi mfundhisi se n'wana inkomo mani 0860002543 yaleyo mhaka loko hi ka hi bula na muhumelerisi hi lulamisela nongonoko lowu va ku ku va nge vuli vanhu lava ku hikokwalaho ka yini va yiva hi lava vula kambe xivutiso ku hikokwalaho ka yini mi yiva va ka yini a ntirhweni wa n'wehe mi thoriwile mahola loko n'hweti yi hela mi tlhe mi yivela muthori kanjhani enhlekani oyi antiko endekweni mi ngiselo me ni khomeni 0860002543 hi ndlela yaleyo hayi hambi ku ri thicara ve ri va yiva loko ku yiviwa ku ta yiviwa yini buku to tsalela n'wana wa kumbexana nga dyondzi kona laya hi fike njhani va ka hikokwalaho ka yini fanele yiva antirhweni wa wena enhlekani minjhani buthet buti wa mina hi pfukile hi ngo vona hi pfukile a khensa ko va ku hina vanhu va ntima ni mi nga nghenisi swona sweswo hina vanhu ho va vatsoniwa vo tumbela hi ndlela leyi ku na ni tsundzuka ndhawu yin'wana a ya hi ku hi le xipata ka magomani ne na le ka makuleke a ku thoriwe vatirhi lava a va tirha tindhawu letiya ene loko ku ve a swi nga endlekangi leswi ku yiviwa tindhawu letiya ti fanele ti ri henhla ngopfu hi mintirho a xipata a ku yiviwa titiya ti veketeriwa tindlwini ti ka ti nga tivi ku ti gayiwa ku hi ti mikisiwa na yini ivi feme yi ze yiwa ka makuleke ku byariwa mazambala ku byariwa a swi hlayinyana a va ya yivetela va lava va tirhaka kona na loko va huma va yivile ku wile ka makuleke ndhawu liya yikulu ya kahle a ku ta dyiwa mazambala ma fresh kona a ka ha ri ku tirhekeni vathori va fambile se ku sele kusuwana ntsena tindhawu leti ma swi vona ku yiva swa tika swa karhata kambe i ncini swi susumetaku ku endla sweswo makwanga i yini
ya ingaku leswi ya sola ku endla mali yo hatlisa ku hayi loko no yiva saka leri ni ya ri xavisa mina ni ta va ni holi davulu ene a ku holi davulu hi ku swi tlherisela ndzhaku sweswi a ka va ka ha ri ku holiweni hikuva ni feme ya ko yi wile kasi swi helele kwihi leswi swo ni hola hi ti-20 ni hola 2000 yi tshama yi xotini yi tshama yi xotile ka ku ngheniwa swikweletini kwalomu matlhelo se yi xota se munhu a hleketa ku pambula xe xa mulungu a tirhaku ka yena ivi ntirho wo hela se swi tlhelela ka kwe masunguleni backs not masivo ku sweswi hi vangani hi nga tshama hi nga tirhi hi ku a hi fanele hi ya tirha swipata sweswiya a yo ni metweli papa ni khenseni swinene 0860002543 nongona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela xana wena u ri yini ke timhaka tingani u khome yini kwalano nako hikokwalaho ka yini xiyimo xi fanele xi va hi ndlela yoleyo emhaka leyi kumbexana hi nga tsakela ku twa n'wangulo wa wena ka yona hi ku tirhisa leya nomboro 0860002543 kumbe kandziyisa rito ka 065 hi ndlela leyo hi ta va hi kha hi bula mina na wena khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 musumbhunuku ku ya fika ra vuntlhanu xana a wu swi tiva leswaku tikonkulu Afrika ri le ka xiyimo xa vumbirhi hi nhlayo ya le henhla ya vanhu emisaveni hinkwayo ina naswona madorobankulu Johannesburg na Cape Town kwala Afrika-Dzonga ya wena eka madoroba lamakulu eAfrika na le misaveni hinkwayo Afrika ya hina a hi tinyungubyisi hi yona Munghana Lonene FM makomba ndlela emakumembiri n'we timinete ntsena ku bila ora ya kumembiri nongona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM mintirho ya vanhu yi herile hikokwalaho ka vukhamba kun'wana tikhampani ti engetela sweswi ni vulavulaka hambi kona ntirho kola loko jika hala camera loko jika hala camera loko jika hala security loko jika hala swi nga va swi sukele kwihi ko va ku bula ndlela va ha ri kona kumbexana hi ta vutisa vona swi suke kwihi leswiwa swi sumete hi yini loko nghena vhengeleni loko ku wa huma va lava checkers va hlometela va titiroli tinene ta wa ringiwa ku yi nga humi hi nyango wa molo hi mhaka ya ku yini vanhu va yiva se vukhamba lebyi byi sukela kwihi va ka yini a hi ku timingisela mene 0860002543 u nga tirhisa na mathebula dp@sabc.co.za hi ndlela yaleyo kasi yan'wani mahungu lama nga kona voni ku ri na vinyi va mathekisi va nga heta lava ku namuntlha hi rhwali vanhu nako a ku fambiwi eka yin'wana ya tindhawu hala Buffalo City Eastern Cape swivangelo swa kova ku emhaka ku a va xa hakeriwa timali ta Scholar Transport kusukela loko lembe leri sungurile ku nga sunguti nyanyanyankulu xivutiso ku va ku loko va nga hakeriwi a ku va ku ri mhaka ya yini hi ndlela yaleyo ku xiphiqo lexi xi hetelaka xi va koka ku na un'wana a tshamaka laha a nga hakeli un'wana ku va byeriwe na ku yi ranini payment lero yi ta nghena kambe a yi vangi kona mali masivo ene vanhu va fanele va vona ku ka hakeriwa a hi vona lava hi vulavulaka hi vona mutlha hi nge hi fanele hi va vhotela hi ndlela hi lava nga ta tshama va ri kwalaya na tifoni ta mahala na ti-medical aid ta mahala na ti-housing subsidy ta mahala mara vanhu va hakeriwa hikokwalaho ka mi nga byeki ku ha mali 0860002543 a hi ku timingiseriwa mina ku n'wangulo wa wehe wu nga va wu ri wihi kusuka kwele ka timhaka to yiva emintirhweni ku ya ka mhaka ye kumbe yi leyi nga va ku yi khomeni hi kota ku twa ku u khome yini ka siku leri ra namuntlha loko hi ka hi languta ka timhaka leti ti nga koho la tikweni ku na timhaka leti ta ku fanele ku njhekanjhekisaniwa tanihi tiko ku langutiwa hi vuntshwa swi swo tala va nge ri a swi fambangi kahle kumbe a swi le ku fambeni kahle loko ri na vumbiwa byi fanele byi cinciwa ku fanele ku tshamiwa hansi ku twananiwa tanihi tiko ku hayi loko hi ku hi nghena ka xidemokirasi hi ya ka mhaka ya nkwangulatilo ku na swin'wana hi nga swi langutangi kahle se ivi va ku hi swihi leswi hi nga swi langutangi kahle se ku vuriwa ku leswi swi nga langutiwangi kahle hi leswi swi ta fanele swi cinciwa
ma vo maka ko hi twa ku na van'wana va pfa va vulavula na timhaka letiya ta kumbe xana loko a swi koteka a hi fanele hi tikuma hi ri ka hi tlhelele ka timhaka letiya ta ku loko munhu a voniwa nandzu a dlawa loko ku ri na leswi nandzu wa ko wu n'wi fikisaka kwalaho se xin'wana swa swivutiso leswi kumbexana loko eka hi vulavula na prof ni nga ta va vutisa ku ya mahlweni mi nga tirhisana mathebula dp@sabc.co.za @Africa Munghana i Twitter handle hi ndlela leyo swi ta endla leswaku hi kota ku twa ku n'wina mi angula mukuyini vukhamba byi nyanye ngopfu khalanga lomu mintirhweni na maphorisa lava ku nga vo va khomaka loko munhu a yivile na vona va yiva i ntungu leswo yiva khalanga matraffic copa va vula hi mavito ni nge ngheni kwalano mingisiro wa mina i Rich Mavunda a nga tirhisa mathebula dp@sabc.co.za kambe i mavule hi vito Rich Mavunda i ri matraffic cop ya le Giyani a na ha vuli i vula yini la va yiva yini matraffic cop ya le Giyani hayi khona but Rich Mavunda va nga ni rhumela email yaleyo kumbexana mi va yiverile but Rich vuyani mi ta hi byela Hebutpet va lava va nga tiva ta hemba amoyini ka Makuleke ku lo hela kontraka ya Mazambhala ku ta ya tibanana va nga yi hembeli moyeni please swi vula yini sweswo loko hele kontraka ya Mazambhala ivi ku ta ya tibanana mi vula ku yini swi hlamuseleni Butami kota ku twa Butami Malumbe a nga tirhisa mathebula dp@sabc.co.za hi ndlela yaleyo hi lava ku nghenisana n'we mi nga rhumela ti-voice note hi ndlela leyo Butpet a hi kholi Ineth okay ta vuya ka n'wina Nese hi mani hi sungula hi twa lava va nga ri ku vulavuleni 0860002543 Butpet lexi endlaku ku hi yiva i ku a hi holi kahle se loko u yivile wa kota ku pfalapfala loko ku xota a va hi nyiki mali ya kahle hi nge yivi ku hava ku mali ya kahle miehleketo yaleyo Thami Maluleka a hi yona ku hava mali yi nge tali ku hava mali va nga ta ku yi tele pe loko mi nga tshembi vutisani va lava va nga fika va promotiwa mintirhweni va ta mi byela a ti holela 1000 va n'wi tlakula va n'wi yisa henhla a hola 2000 jikijiki ya xota yale ya 2000 a hola 6000 sweswo van'wana loko ka hi kula va pfa va ku mina loko no hola 10000 ni nge hlupheki yo va yi hola 10000 mina 50 rand nyana kwala mara va vuriki va nge hlupheki kambe ke ni nga se ka prof man teka lava nga rhumela ti-voice note wo sungula hi loyi Butpet na muhumelerisi Butpet a na ku hlamulanyana ka leyi ya vukhamba mani lomu mintirhweni nkarhi wun'wani na vatholi va hoxa xandla ku za ku va na ritiho hi ku munhu u ku nyika ntirho Butpet mi twanana kahle ku ri okay ku heleni ka n'hweti ni ta ku nyika 25 rand okay n'hweti hela loko fane u hola u byeliwa ku invoice yi bambile a mastandi loko a ku vona u pfuka nampundzu u khome xikhafuthini loko u hleketa ku loko n'hweti hela u lava u rent ivi u ta n'wi byela u nga n'wi byeli mastandi ku invoice yi le ka mulungu wa mina yi bambile u boya u tekanyana xin'wanyana kwalaha Butpet ya xavisa i kota ku hakela rent wa ha yimeli invoice ya yena ku yi hakeriwa mara a ni swi promote ku yiviwa loko munhu a vona nga ri ntirhweni wa n'wi hakeli kahle a tshika lawa un'wanyana mara a ni ringeta ku kombisa ku xin'wana xi vangaku ku va na ritiho i vatholi lava a va hakeli vanhu na leswi u nga twananisa swona ku nge vi na ritiho inkomu ni papa Ndengeza ka Hlomela Butpet mi suse mhaka yin'wana ya kahle ngopfu yi boha ngopfu hi makahla leya swi rhandziwa ku vulavuliwa ngopfu hi yona so mara ntiyiso leyi ni nga yi kuma mi eka vanhu lava ni tirha na vona lava va karhi va yiva ni nga vutisa ku why mi tikuma mi yiva cause swilo leswi va swi yiva a swi ngo pfuna nkoka like a swi nga ri na nkoka luwana swi nga pfuni nchumu ngopfu so va ni byela ku ri mbuti yi jala yi nga tsimbiwa kona so ni va nyike swikombiso ku mbuti yi va yo tsimbiwa yi va yo yisiwa laha a yi na choice a ku na kun'wana laha yi nga yaka kona ma swi vona yo fanele yi dya kokwalaya so va ku ka mina muholo a wu ringani leswi na leswiya swa xota so mara at the end lexi ni nga xi vona i ku swi dlina swi hluphekisa vona cause va kume wun'we a yivini and then lowa wun'we a ya vula hinkwavo va boxa hinkwavo
va hlongoriwa ntirhweni sweswinyana swa tika na ku va kuma mintirho cause loko va kume ntirho loko va apply va fika va ka ti-interview loko se va fanele va ta I'm not sure ku foneliwa le ndzhaku ku vutisiwa or ku humelela yini mara a va humeleli ka ti-interview ta Botpet masasa ku yiva u yivela xilo lexi ku heteleleni ka siku xi nga ta ku dlayisa u nga fiki tilweni u ta yiva u endla swilo hinkwaswo leswi tsakisaka mbilu ya wena kambe ku heteleleni wa ti onhela wena tifeme tawa tikapeni tawa hinkwaswo swawo hambi ka makuleke a ku byaliwa mazambani ku byaliwa mavele ya popcorn mara vanhu a va yiva mara sweswi ve le ku rileni hi mintirho mara ve le ku yiveleni ka vathori swi nga va swi vula yini sweswi a yeni ka hlokomhaka ta mahungu i khenseli swinene n'wina mi nga rhumela ti-voice note to toleto na swi twa ku tele ti-voice note leti kambe nge ti tlangi hinkwato na vona kwala loko ka hi famba hi nongonoko hi ndlela leyi a hi tweni ku mahungu ya misava ya ora ya n'we ta yimisekweni kusuka kwalano hi amukela professor Themba Sono lava hi nga ta va kha hi bula na vona hi mhaka leyi ya ku ringanyeta loku nga ta na khale ka president ku tlhela ku seketeriwa hi president lava nga koho ku ya vulavuriwa yini hikokwalaho ka yini ku fanele ku va na mbulavurisano ta bula na vona prof hi ndlela leyo ka leyo yiva famba mi ya languta mapatu lama ya nga endliwa a hi nge patu ra xikontiri mi ri langutana ku ri fika lomu ku nga na switandi na loko ri nga ri na switandi lomu nga na switandi ri sala ri tiyile hala ku nga na switandi a ri tiyi swivangelo swo hambanahambana swin'wana swa koho ku kumbexani ku na traffic yo tala kambe ko tala ka koho ve ri ku xota tisemende ve mi yiva tisemende loko mi ri lomu switandini mi tlhe mi kota na ku xavisela mi swi tiva ku mi ta kota ku va mi xavisela vanhu hi ndlela yaleyo se i swin'wana swa leswi kumbexani hi tlhelerisaka ndzhaku ha swoho tanihi hi vaaki kambe hi tweni ku mahungu ya misava awara ya n'we ya ta emisekweni a hi amukeleni se sivongi n'wana a nga lo bomba mani n'wina ya vongi khale ka president va ringanyete ku kumbexani ku fanele ku tshamiwa hansi ku vulavuriwa tanihi vaakatiko va Afrika-Dzonga leswaku xana hi tiko leri hi roho ri tshamise leswi hi swi lavisaka swoho kumbe ku fanele ku va na swin'wana swi endliwaka ku va ku cinciwa xiyimo na matshamelo ya swilo ke kambe ke va tlhela va ringanyetana ku mbulavurisano lowuwani wu fanele wu va koho ntsena loko se hi vuya aka nhlawulo leswi tisaka swin'wana swivutiso na swoho kwalano ku hikokwalaho ka yini se ku fanele ku va na swi endliwa endzhaku ka nhlawulo ku nga vulavuriwi sweswiwani hi nga se ya aku vhoteni hi ndlela yoleyo hi amukela professor Themba Sono la ku bula na vona hi suka ndzhaku kusuka le ka CODESA ku kasi swi yo ka swi nga heleli leswi a swi vulavuriwile hi yo mhaka minkarhi hinkwayo i ta hi twa hi ku la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona prof inhlekani Nhlekani amxavutenkwini a khensa na ku va na n'wina namuntlha hi ku khensa hina prof loko mi tshike hinkwaswo mi ti nyika nkarhi wa ku lava ku ta bula na hina na rixaka hi mhaka leyi khale ka president Thabo Mbeki va ringanyetini ka yan'wana ya masiku ku ri kumbexani Afrika-Dzonga hi fanele hi tshama hi vulavula ngopfungopfu loko hi langute mintlhontlho leyi hi nga langutana na yona tanihi tiko timhaka ta ikhonomi timhaka ta vugevenga na swin'wana na swin'wana hi ndlela yaleyo kambe xivutiso i ku hikokwalaho ka yini hi fike la prof i xivutiso xa kahle hikokwalaho yini hi fikile la hikokwalaho yini president wa khale Mbeki a vutisa sweswi xo sungula ku endlekile yini hi 1994 loko democracy leyi nghena swi kombeta ku ri ku na swo tala leswi a swi nga lunghanga leswi a swi vulavula kusuka kwalaho ka vo CODESA swi ti kombeta ku ri varhangeli va tiko leri a va hleketanga kahle ku endla swilo swa vona kahle xo sungula a va langutanga kahle constitution ya hina ku ri constitution ya Afrika-Dzonga ku fanele ku va constitution ya njhani olo va ku hi mhaka ku ri apartheid a yi onhile swilo hinkwaswo hina manjeni ta endla opposite ya apartheid va nga tivi na ku ri na manjeni opposite ya apartheid ta fana njhani va endla constitution leyi va nge human rights
la manjeni human rights constitution leyi yi kombeta ku ri yi nyikile swigevenga swo tala matimba, yi nyikile swigevenga ti-rights ku tlula ti-rights ta vanhu lava vo ka va nga onhangi nchumu. Swi kombetile ku ri na ikhonomi ya hina swilo a swi endliwangi kahle ngopfu. So manjeni loko president wa khale Mbeki a vulavula namuntlha ku ri endzhaku ka ku hlawula hi fanele ku ri hi hlangana hi ya vulavula, u vula a fanele ku va vulavula hi January a ku hi nga si hlawula a hi hlanganeni hina vaaki va tiko. Kambe vaaki va tiko hi vo mani? U vulavula hi vo mani? U vulavula hi varhangeli va ti-political party lava nga ta hlangana loko ku se ti-elections ti herile, or u vulavula hi vanhu lava va nga va le kaya le ku fana na ka Xikundu, vanhu va le ka Xikundu va ta hlangana va vulavula, or a le Swigo va ta hlangana va vulavula, or a Lusikisiki ku ta hlangana ku vulavula vona, or hi vo mani lava va nga ta hlangana va ya hlawula hi mani? Yena President Cyril na President Thabo Mbeki wa khale u kombetile ku ri, for example, la ka ANC kuna kumbe prof kuna xin'wana xin'wana xi lava ku ni nghenelela kwala ka ku Thabo Mbeki u kombetile. Ni kombela mi yi khoma kwala mi ta sungula kona. Okay, inkom prof hi sungula hi hundza hi la mavhengeleni la ta vuya yisa mahlweni na prof hi ndlela yaleyo, hi ndlela leyi. Sweswo mingisero Munghana Lonene FM i khume nkaye timinete ntsene ku nga se ba awara yan'we. Prof va ri hikokwalaho ka yini president khale ka president va nga sungula kwalaya ka ku loko lembe ra ha sungula va ku va nga va susumete yini ku va va fika la? Prof a ma ya mahlweni. Manjeni a ku Thabo Mbeki a ku na tijakalasi leti ti nga mbala madzovo a tinyimpfu ko fana na vo Jacob Zuma. Manjeni hi vona valawo na vona va nga ta nghena na, or va nga ka va nga ngheni ka nhlawulo lowu a la ku nerikeri ka ku hlanganana lexi fanele ku va xi kona endzhaku ka loko hetile ti-elections leti. Manjeni hi van'wani lava va nga tata ma vona lavo Thabo Mbeki a va vitanaku the counter revolutionaries, ko fana na lava nga nghena ka leswi va nge yini leswa John Steenhuisen and multi-party check ata vona ke va ku kwala Mbeki a fanele ku ri a tirhi January loko a vona ku ri lava la ku endla tano a ku hina ho ka yi nga ve ti-counter revolutionary, hina lavo hi lavaku ku ri mfumo wa Afrika-Dzonga u va ehansi ka vantima lava va nga ta veka vaaki va tiko ra Afrika-Dzonga emahlweni, ku nga ri lava nga ta ku loko ku ri na lexo hlupha va tsutsumela va ka ambassador ya le America, va ku ambassador ya le America ma n'wi vona President Cyril Ramaphosa ku ri u endla yini, u tsutsumela na ma-Russian, so n'wi nyikela ti-sanctions, va endleni leswi kambe hayi vona vanhu lavo va fanele ku va va koho kwalaho. Manje Mbeki a fanele ku ri a endlile ku ri a vulavula kahle ku ri hi vo mani lavo ta ku hi va vona hi endla lexi a xi vitanaka national dialogue. Manje a nga swi endli sweswo, so manjeni ke wa hoxa hikuva ni nakona loko hi se hi hetile ku hlawula human loyi a nga ta va interested, a ku fanele ku va swi hi nga siya ka ti-elections a ku ku onhekelini la Afrika-Dzonga since 1994. Hi ncini lexi xi nga famba kahle, hi ncini lexo ka xi nga fambangi kahle, hi fanele ku ri hi lungisa kwihi loko a lava ku endla dialogue leyi. Ku na laha hi fanele ku ri hi lungisa kona. Vanhu va na mintirho na, machudeni va na timali to ya dyondza na, loko va ya tiyunivhesiti va dyondza yini na? Sweswo a swi fanele ku va swi mutisiwile khale, ku nga ri sweswi loko manjeni a vona ku ri no ingaku ANC i ta hlupheka nyana hi ku kuma the good majority eka ku manjeni a hi hlanganeni hi vulavula. A swi tali leswi a swi vulavulaka swona, u jamuka ntsena.
kambe ku ve loko hi languta tiko roxe prof a ri swi lavi sweswo swa ku vulavuriwa. Tiko vulavula yini a ni ku vulavula ti-elections ti-elections ta 39 May hi toho tiko ti vulavulaka tiko ri ta vulavula hikuva n'wana na n'wana ta loyi a nga koti ku vitaniwa a TV va n'wi vona va ku he wena u murhangeli so on u ta kota ku vulavula njhani u ta tirhisa vhoti yakwe ku vulavula. So a va fanerile ku ri Mbeki na Ramaphosa na hinkwavo lava va lava ku hlangana swona va vulavula va ku a hi endleni ku ri vaaki va tiko ku nga ri varhangeli va ti-political party vaaki va tiko va hlangana na hi xivoho hinkwako va lava ku vona yini ku endliwa yini la misaveni hikuva a ku na referendum atikweni ra hina a hi kona referendum masiku lawa. So ku va vona va hlangana vanhu va le Agiyani vanhu va le Asikhukhuni vanhu va le KwaZulu-Natal va le vo Eastern Cape va le vo Bushbuckridge va hlangana hi vona va ku hina hi vona ku ri tiko ra hina ri onhekile la ku fanele ku va ri lunghisela va rhumela sweswo ka Union Buildings. Union Buildings ku va yona manjeni yi hangalasa hinkwaswo leswi yi byela vanhu ku ri no vanhu va tiko va ri yini hi leswi swi fanele ku va swi endleka manje leswi vo Mbeki leswi va swi endlaka leswi ku ta vanhu va Sanko ku ta vanhu va Sukhosato ku ta vona va ANC va ta vulavula ntsena hi ti-revolution na ti-counter revolution na hambi nga tiko na sweswi va vulavula hi revolution ya yini ku fana leswi Mbeki a dzumba a vulavula hi swona. Hayi ni mi twile prof ni mi twile kambe kumbexani loko eka hetsela ni twe professor Somadoda Fikeni va kha va ku kumbexani impela a ku vulavuriwile ku fana na sweswi ku nga vulavuriwa aka Codesa ku langutiwa swilo swo tala ku langutiwa swiyengenge swo hambana ti-faith based na yini kambe na mitwa na la mitaku kona ku ya ku vulavuleni ti-29 swa ha vulavula yini ku ya mahlweni na interest kumbe ku tsakela ku tikomba ku nga ri kona mi nga angula minkwini loko ka hetsela prof loko hi landzelela clip leyi nga koho mi ni va vone va kha va vulavula ka Morning Live kambe na yi twa na le mahungwini va le ku swi hlaveleleni ku ya mahlweni. A ni ku na vulavuleni a ni ku na parliament ya vulavuli ku na provincial legislation ku na timasipala laha vanhu va nga le kusuhi na mfumo wa kona hi mhaka yini loko vanhu va rila timasipala leti nga tsutsumi ti va yingisela so va ta hi mani a nga ta a ku nambi vanhu va vulavurile va yingisela va ta endlela a ni parliament yi kona leyi fanele ku ri yingisela ti-legislation ti kona ti-council ti kona so manje ni nswini leswi va lavaka ku swi endla swo ti kombeta ntsena ku ri varhangeli va hina nkarhi wun'wana a va rhandza ku hleketa ku tshama va hleketa swilo kahle va languta ku ri na yini ku fana na loko va endla ti-constitution leyi loko hina ku fana na Europe human rights swigevenga swi fanele ku va swi va na ti-rights na ku swi ri na a titronkweni swi va na ti-TV swi va na ti-phone swi va na ti-radio swi treat-iwa kahle manjeni ke va swi vona ku ri ku endle ku wena swigevenga manjeni hi swona leswi fumaka tiko ra hina la mi nga vona vana va hina na vavasati ku ri na va hlupheka njhani namuntlha hi swona swilo swa human rights philosophy leyi nga stupid hikuva a va tsutsumereli ku ri hina hi fane na apartheid hi different one tanani na n'wina vanhu maxaka a le handle Africa is open for business Afrika-Dzonga yi pfulekile for business hi leswi a va swi endla sweswo swi kombe ku ri swa ha tirhi leswi kumbexani va komba sweswo swa ku ndlela ya kahle ya ku ndla sweswo kambe khala mi swi vitana yini i mbizo xiviji mi tshama mi vulavula hi yo milawu leyi ku a hi vuyiseni xigwevo xa rifu a hi vuyiseni yini a hi pfaleni tiboda a hi endleni yini se leswi mi swi kombisaka swi kahle i ku se palamende yi ta tirha yini hi ku yo yi ndlaku milawu kwele ka huvo yo endla milawu ku ta tirha yini loko se hina hi pfa hi hlengeleta na tlhelo hi ku se hi la ku vulavula hi ku hi vuyisa xigwevo xa rifu manjeni palamende ya njhani loko speaker manjeni a tlhela a fanele ku va khomiwa a endlile vutsotsi na vugevenga
manje ukuthi council ta hina va yiva timali na ma vona makhansela nkarhi n'wana na n'wana va le ti-court xivona ku ri ku yiviwile timali leti as a provincial legislature na vona ku ri vanhu vo tala va yiva timali and so on so na tipalamenti la ka ha ri palamenti ya nchumu sweswi hikuva leswi va swi endlaku a hi leswi swi akaku tiko hi leswi dlayaku tiko a hi cinceni ku ri hi va na vanhu lavo va kota ku ri hina va ku hi the patriots ta ntiyiso hina hi vanhu lavo hi rhandzaku tiko ra hina a hi nghenanga tipalamende na tikhansela ku hi ta hi yiva timali ta vaaki va tiko hi leswi va swi endlaku masiku lama ni veteli prof inkomu akhetsa swinene professor Themba Sono mbatwini va kha va tisa tlhelo ro n'wana mi ri loko se hi ya vulavula hi ku yini a hi mutwaneni 0860002543 kumbe kandziyisa rito ka 065744391 mhaka hi yaleyo veri ku fanele ku va na dialogue van'wana veri hi nkarhi wa kahle wa ku va na dialogue van'wana ku ya vulavula yini ku vulavuriwa ko hi ku le ka huvo yo endla milawu va twile prof leswi va nga vulavula swona ima ni nga swi hlaveli ni nga swi hlaveleli ni mi nyika nkarhi wa ku va ku va n'we mi vulavulaka hi ndlela yaleyo khenseli bongi n'wana timaluleke na tinhlokomhaka na mahungu emisava awara yan'we man'wana mahungu ya ta vuya awara yambirhi tinhlokomhaka ta koho sweswi ya hafu ku bile awara yan'we 0860002543 nogoro ka afrika wa vulavula ka mgana lona fm xiphemu lexi ya nongonoko hi tiri loko se hi vuya ka hafu ku bile awara ya 13 hi ta va kha hi bula hi liya mingehenhla ku va onguri vo khola kumbe vo va na ntirho wo tala ke kambe ke hi nga se ya kona a hi sunguleni hi twa ku mahari na n'wangulu ka mhaka la hi bula hi yona na prof na vayingiseri lava vambirhi va nga nghena va tisa matlhelo ya vo hi ndlela yeleyo kambe ni ta ri teka riqingho rero endzhaku ka loko ni kandziyela hi laha hi nga kona mingiseri wa mugena lona fm na ya afrika wa vulavula wun'wana mingiseri loyi nhleka Hallo Khalanga. aye papa Mlawula na Alfred Mkhosi na. aye butali Mendela ku yima na na President Thabo Mbeki loko aku fanele vanhu va hlangana va vulavulisana hi tinkinga leti nga ko South Africa leswaku swi hona ke kuyini hi tlhela ndi yima na professor laha ku humaka la leswaku problem leyi nga kumbe mi nga siya ka prof a hi sunguleni kwala kaya le ya loko mi ku hi hlangana hi vulavula hi tinkinga hi ta hlanganisa ku yini swi ta tirhisa ku yini mi vona nga tinhlengeletana ku yi nga ndlisa ku yini tinhlengeletana kumbe ti nga endliwa hi ti-province ku tshamiwa hansi kumbe stadium ku vulavuliwa leswa kahle ku lava ku endleka yini hikuveni lexi endlelaka vhele xi affecte South Africa hinkwayo a swi vona leswaku leswi va nga swi endlisa swona ka constitution ya vo special la ka maketele ka justice swilo swi tshamanga kahle yi nyike swigevenga matimba ngopfu lava va ti endlela la tikweni ma swi vona loko ku ve hi nyike swigevenga matimba kwale ka hlengeletani yaliya naswo swigevenga swi ta swi ri koho kwale holweni yaliya naswo swigevenga swi ta swi ri koho se yi ta fambisa ku nhlengeletana ya kona loko mi nga mi ku a ku vuyi xigwevo lexi munhu a kha swi twa ku hi xigevenga ma swi vona ku ya ku kaneteni kasi lava va tirhaka milawu ke a ni ku na tihuvo to endla milawu a swifundheni hi ku hambanahambana ka swona ku tlhela ku va na huvo yo endla milawu leyi va ku yi ri Cape Town yi tsandzeka hi yini ku va vulavulaka va vulavula mara leswi va pasisaka swo a swi nge pfuki swi pfuni tiko lexi endleka ti South Africa se yi honake ngopfu lexi lavekaka ka South Africa yi nga kota hi death penalty a ku na yin'wana ndlela leswaku se swigevenga swi timike matimba for instance ndi byele vanhu va ma-foreigner va ta athaki mbuso va fayitele police station komba leswaku kahle South Africa a yi na vanhu a yi na vayimeli a yi na nchumu wo ti endlela va tlhela ku va lava beyi va tlhela ku va lava beni phela lava va fanele va va chacha hi ku a hi maketele hikuva va hlaseli tiko va hlaseli state ma-terrorist vanhu lava ene leswi endla yini swi sungula swi endleka ijoni va hlaseli maphorisa le Johannesburg va nga endliwi nchumu sweswi va se va phimbile loko va vuyi ka vunharhu se va le ku teka tiko leri va control leswaku madrags ma xavisiwe vana va ya va hundzuka swikhalajana va na 15 years swi honaka swi mahlweni ekugcineni hi byela tiko la herifile yi nga na varhangeli se a hi yeneni ka liya mi kha mi vulavula yona ya prof mi yima na vo yini prof ndi yima na hi ku veni
loko government la yi nghena a yi zanga yi hlela swilo leswaku leswi a swi endla hi mbuso apartheid swa kahle hi swini leswi a swi le wrong hi swini vo lo fika vo va endlisa vo leswaku onge hi vala mbuso lo apartheid leswaku va athaka wo va nga languti leswi nga ta pfuna vanhu leswi nga kahle swi nga endla apartheid va fika va swi khansela va fambisiwa vo mara wa swi replace actually swi endlaka leswaku vanhu tikweni va kota ku hanya kahle hi leswi leswaku phela se hi leswi va pfuleli swigevenga tiko va li tekile se li ki bosa hi swigevenga ni materroristi ya la famba fa yima police station ya ni maphoyisa se vo ti endlela swi swi vona mabeni se vanhu va fanele va chacha hi lava njhe materroristi va athaki tiko va fanele va endla ku fana na omotos va nga yi kumi beni vanhu lava va nga yi kumi leswaku vanhu va le handle va ta swi tiva leswaku i South Africa ku tlangiwa a ndzi lo vona le ka mugava loko munhu a nga endli swa maharari ni ximoroncisa xi tirha mara laha ni ku bi munhu hi mpamunyana bya honyile a fanelanga mu ba swin'wana swa ku dlaya ku endleka yini i nawu lowu kahle ene leswi swi vonaka hambi u eka election hama election u nga zanga va cince injustice ya lava nga ta teki tiko leri va nge li koti va nga zanga va amend constitution va lunghisaka ka justice a va nge li koti swigevenga swi ta tshoveka swi yima mahlweni maboda ma pfulekile vo tinghenela va ti endleni ku rhandza vanhu va ku fata hi ku famba nemetwe so akens inko tlhelo rin'wana leri mi ngi rata ku na rero we u ri yini kambe ra yena hi yo mhaka hi ra hina kambe i ra ye we ri yini minkarhi hinkwayo hina hi tshama hi kha hi ku tsundzuxa leswi munghana lonene FM u tiyimiserile ku kaxela minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya munghana lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi munghana lonene FM makombandlela khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 musumbuluku ku ya fika ra vuntlhanu 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula ka munghana lonene FM kumbe mona timinete ntsena pila wara ya khumena rin'wana mi yingiserilo nhleka inhlekani minjani botpet epfukile botwa mina hi ngobona ni ku no belated workers day eka n'wina khetsile swinene papa enkomu botpet no la nghena nyana ka leyi professor aba hi khumbanyana ya khale ka murhangeri wa tiko Thabo Mbeki ni no vanyana wa read man antivi kumbe maybe na Matsonga swilo masiku lawa swi ndla ndlela yin'wana hambi munhu wo va ka nga pfumelelani na yena ka swin'wana mara ku va yi tirhisa marito man'wani ka hina rixaka ra Matsonga no vona nga a swi kahle ngopfu mara anyway a ku na problem munhu un'wana na un'wana na freedom of speech na mavekelo ya yena marito ku va ni vulavula sweswo ni twe professor va ku no swi leswi Mbeki swi vulavula ku nonsense so ka hina Matsonga marito nyana mo fana na malawa hi man'wana lama hi ka hi nga ma amukeliki tiko mara swi tana hi ku maybe munhu i kulele kwini inkomu ana la ku hindzisa nyana na le kambe nonsense a hi rito ra Xitsonga mara a ni swi ya hi ku thuni ya wena yi va njhani loko i karhi swi vulavula ni twa mi ku hina Vatsonga a hi swi mukeli rito ra nonsense a hi Xitsonga se loko ku ve mina ku ya hi mehe laha ni nga tshama kona loko ku ve a va lo vulavula hi rito ra Xitsonga leri ri komba ku ri nyaju kumbe ku rhukana kumbe yini ka vula a ni ta va ni ngheneleri na mehe kambe ku nonsense a hi rito ra Xitsonga loko hi swi translate swi ya ka Xitsonga a ni swi tivi hi yo mhaka ni ku kumbexani ku nga va ku a swi twali kumbe a swona kumbe a ni nonsense i swilo swo ka swi nga ri ku na sense inkomo ai hundeni yana ni matlweni ai hundeni ita hihlupha mina ni amukela vonele ra khale ka mufambisi wa tiko president Thabo Mbeki yeah and then un'wana wa varhangeri lava ni swi tivaka ku minkarhi yo tala loko u za vulavula xi va xi ri kona lexi a va ku a xi vonile ko va ku unfortunately i ku loko i vulavula mavonelo ya vanhu ya ta va kona ku no i vulavula hi nkarhi wa so hi mhaka yo i langutane na mhaka ya so xin'wana na xin'wana ma swi tiva la South Africa loko u ze i vulavula i fanele i analyziwa ku why a vulavule so
why ku fane ku ba so mara eswi leswi nga kahle ku ani a democratic country a ku na problem hi sweswo so mara mina ni pfumelelana ngopfu na yena ka swilo leswi swi vulavula ku leswaku hi fane hi tshama hansi hi vulavula hi ku loko mo languta la tikweni i swo tala leswi nga oneka swilo swo onhaka ingaku swo ona hi swipuku kasi swi karhi swi onha hina vanhu ni ta nyika xikombiso Braphet sweswi ku na timhaka ta ti-infrastructure loko mo languta vugevenga lebyi endlekaka leti mayelana na ti-infrastructure ta government byi tele ngopfu so xivutiso i ku hi fane hi ya blame mani hi ta tshame karhi ku ne bandla ro karhi na ro karhi hi rona ri feyila ku kundla 1 2 3 na bandla leriwa i vo mani hi ku bandla hi hina vanhu vanhu lava va ri ka bandla hi va hi lo va rhuma hi va nyika matimba mara loko hina la hi tshamaka kona hi lemuka swilo swi ka swi endlekala hi ku hi ta ku yini i bandla ro karhi ku yiwa kwini tanihi tiko sweswiwa ka nkarhi wa sweswiwa makhamba amalulu hi ku mi kuma ku va athaka munhu in a public space ivi vanhu va tiyindlela ntsena ku hava xi lexi endlekaka mi kuma ku yiwa ka mani le ku athakiweni a nga swi tivi ku a nga rilela mani a ku yiwo mani mi swi vona ku mara vavanuna va kona na vanhu va tele lava nga kona ku na ntshungu wa vanhu mara vanhu vo ti langutela ntsena va ku sola nga hina ku nga ri xaka ra hina a swi hi khumbi i ntiyiso ngopfu leswi mi swi vulaka ni na video yin'wana laha ya nkulukumba n'wana a ka ti fambela xitaratini xa Joni a xave swakudya swa yena a khome machekasi hala na hala maplastiki hala na hala a ka ti fambela va fika va ku n'wi gi a xikarhi ka vanhu va ri ku xaviseni van'wana va ka ya hayi vo tlhe va teka sweswi va n'wi tekela ku swa va fana lavaya a sala ra nchumu ku ri hana un'wange he kambe xivutiso i ku minjhekanjhekisani leyi va yi ringanyetaka khale ka president yi fanele yi endliwa ku ri kwihi hi hlangana holweni ku endleka yini hi ku ku na vanhu lava hi nga va rhuma hi rhume vanhu sweswi aka legislature yin'wana na yin'wana ya swifundza swa nkaye laha Afrika-Dzonga hikokwalaho ka yini va nga ri ku vulavuleni hi swona swilo leswi hi rhume vanhu ka Cape Town hikokwalaho ka yini va nga vulavuli hi swona swilo leswiwa n'we mi vona ongeti minjhekanjhekisani leyi a yi ta fanele yi endlisa ku yini na yena Nkeza Braphet mativa ku ya hi mina ku na this program ya IDP the very same way ba implementa ku ti-IDP program loko vo teka the very same route ni hleketa ku a swi ta hi pfuna tanihi vaakatiko a swi ta hi pfuna laha hi nga ta kota ku hi kota ku vulavula ku kahle ku endlekala hine atikweni ra hina sweswiwa swo tikomba hi nga ri hinkwerhu ha rila mara swi tiwerela ka and loko mi ka vulavula mi kutani ku kuma riqingho namuntlha ka un'wana wa vaaki a henhla ku loko ku vitaniwa tinhlengeletano leti ta ku vulavula hi timhaka ta mpfapfarhuto wa mpimanyeto sweswi swa ti-IDP vana vahi Botfete na Nkeza i vulavula ntiyiso mativa ku tiko ra hina hi le ka ku va vanhu va ve kulela timhaka ta minhlengeletano hiswo swi nga va na xiave ngopfu ka timhaka to tiko ra hina rivala ri nga kona hi ku vanhu na ti-basics like swilo leswi i expectaka ku munhu tanihi muakatiko i fanele a swi tiva a nga swi tivi a nga koti ku swi tiva hi mhaka yo a nga vi kona ka nhlengeletano phela ka nhlengeletano a ni loko munhu a tina a ta adiresa nhlengeletano hi sala na vutivi na yena i ta teka vutivi ka hina hi va ku hi ri kona kwala ka nhlengeletano ku va na ti-debate mara loko mo languta sweswiwa ni sure maybe na n'wina mi nga va mi yi voni loko ku va na distinct outreach program ta different political parties ku ri matimba ya debate leyi a yi ri kona ka nkarhi lowu nga hundza a ya ha ri kona vanhu va ta hela va va emotional mara ku ri hava the factual debate a yi vi kona the robustness ya kona a hi leyi mi nga ku yi fika ka level leyi munhu a nga enetisako mavo a ku njhekanjhekisaniwi ko chuhisetaniwi hileswaku loko se mi vulavula mi ku mati a ma nga ta famba laha hi ku level leyi kumbe mpimo lowuwani a wu pfumeli ku pressure yi nge pfumeli ku tala na la a matshan'wini ya ku hayi pressure a hi yona xiphiqo i mhaka ya elevation kumbe yini ku ta va se ku ta sungula ku attackiwa wena i swi tivela ku i wena sweswo hi leswi standard xa tipolitiki hambi xa tipolitiki hambi xa minjhekanjhekisani xi nga wisa xiswona i ntiyiso hi leswi a ni ku na nghenelela kwaloko ku a ni na ku sounda yi nga ku ni teka tlhelo mavo ka nkarhi lowu nga hundza a hi ri na nhlangano wo fana na SANCO a hi ri na nhlangano wo fana na SSCP a va ri active ngopfu ka ti-community laha a ku ri na minjhekanjhekisano vanhu va kombisana
hambiloko ri va hambana mara a ku nga ri timhaka to i timhaka to kwalwiwa mavo so a ni swi tivi ku sweswi ende sweswiwa loko mo langutane loko mo langutane le palamende ma swi vona ku the way swi debetisiwa swona hileswa loko munhu for the lack of better word hi nga ku diriwa hi ti-political stomach a ku diriwi hi metha like hi yo mhaka minkarhi yo tala tinhlengeletano to tala ti hela mi kuma kha ku hoxaniwa na hi switulu na hi yini na hinkwaswo sweswo kambe swi tani khensile buti wa mina a hi tweneni van'wani kumbexani mina no tsakisa hi ku mi le ku ngheneni tanihi vaaki tanihi vayingiseri mi tisa matlhelo ku ya ku hambanahambana ya ta hi pfuna ku hi ya mahlweni hi anamisa miehleketo ku mhakankulu yalelo ku miehleketo yo zi yi anama yi hi pfumelela ku hleketa ku ya mahlweni nene ni khensela ngopfu ni le ka Baxingange leswo wethu hayi va vulavule na hina va tirha hawa in case ni message lowu va nga yone ka wona khensele papa ya khensa swinene 0860002543 nakona ku ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM 23 timinete ntsena ku bela hora ya 13 hi ta cinca gere laha ka hafu ku bela hora ya 13 loko se hi bula na tatana Sai Hlungwane kambe nga se ya ka vo ka ha ri na van'wani vayingiseri un'wana wa vona hi loyi nhlekani riqingho leri ri vuye ri tsema ni swi ku nga va ku endleka yini 0860002543 nongona ku ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela ha khensa swinene loko mi kha mi tisa n'wangulo wa n'we hi ndlela yoleyo ku ya amahlweni swi endla leswaku hi kota ku twisisa ku tanihi tiko hi ya kwihi ngopfungopfu loko hi kha hi tisa min'wangulo yoleyo 0860002543 nongona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 musumbuluku ku ya fika ra vuntlhanu hela nga kona mixer Munghana Lonene FM 0860002543 nongona ku Afrika wa vulavula yi veri yini randi yi wa sweswi ku fuma ka vantima Lauric Wilson Jr a nga tirhisa mathebula DP at sabc.co.za n'wana mingiselelo nhleka Botat aye papa njhani hi pfukele hi nga vona khensa swinene loko mi hi bela riqingho mi ri yini n'wana hey swilo swo neke ngopfu Botat ni la ku vona ngopfu hi to nyika xikombiso i khale ka matikoxikaya mi sungule hi ku swilo swi onhakile mi vula yini swilo mi yimela swi ku yimela yini la ya okay a ni ta kokwalaho leswi a swi endliwe hi khale ka matikoxikaya a swi nga bihangi ne a swi pfuna ku hluvukisa tiko to mi nyika xikombiso xin'we ntsena former Giyani College muna mi yi tiva kahle Botat loko namuntlha mo nghena laha mi nga rila Botat ene college yo fana liya a yi ri one of the best so ri ku tirhisa rito ra xinghezi nyana me vula college ye Giyani College a yi ri n'wana xiyimo xa la henhla swinene a yi tirhisana na Wits University loko yi kha yi letela vadyondzisi laha mi swi tiva kahle Botat namuntlha loko mo ri mi ya nghena mi nga twa ku vava swilo hinkwaswo swi nyamalarile se ni vula swo fana sweswiya why va nga swi vonanga varhangeli va hina lava mfumo lowuntshwa ku ri institution yo fana liya yi fanele yi hlayisiwa for vumundzuku bya vana va hina na swona swona ke ngopfu ene kambe xivutiso ku hi nga se ya ka varhangeri phela ku na vanhu va tshamaka kwalaya ka xikombiso xexi mi nga xi nyika ku na vanhu va tshamaka D2 ku na vatirhi va tirhaka kwalaya Giyani College a va tirha kwalaya Giyani College na sweswiwani ka ha tirhiwa koho ku na loko ni nga hoxisi hi le sekheto swin'wana swo taniya loko swi ka swi onhaka va va ri kwihi ku na security company yi tshamaka laha gedeni masvo so minkarhi hinkwayo hina hi languta ku a swi fanele swi endliwe hi mfumo kuve na hina hi vanhu kwala hina hi le ku ndzeni ka yini loko no mi vutisa sweswi a hi nge kumbexani yimani mi nyika vito a ni ni tivi a hi ngeni ku maluleka
n'wina mi hoxa njhani xandla ku antswisa muganga wa ka n'wina kumbe mi sirhelela nhundzu ya n'wehe tanihi hi muakatiko wa ndhawu ya leyi mi tshamaka ka yona xivutiso ku ta va ku mi endla yini Bothete ni vula swona ne kahle ongeti loko mfumo lowu wa hina wa democracy wu nghena hi tikume hi nyanyuke ngopfu ivi hi ringeta ivi hi rivala no hlayisa nhundzu leyi a yi ri kona yi nga endliwa hi mimfumo leyi ya matikoxikaya leyi a yi ri kona na sweswo phela mi nga un'wana a nga yima mi kaneta a ku a hi ntiyiso sweswo mi swi vulaka ku hi rivale ku hlayisa nhundzu leyi nga endliwa hi mimfumo ya matikoxikaya hi ku sweswi ni vulavulaka mehe ni nga la Polokwane sweswi na ku tiva ku a Leboagomo ku njhani na ku tiva ku a Thohoyandou ku njhani se mi nge vuli mi ku matikoxikaya ma tshikiwe ma endla yini hi mhaka ya ku n'we mi vona Giyani ma swi vona swo vula swa nga nchumu hi n'we mi tshama ku Giyani ka Thohoyandou loko mo ya a palamende ya khale ya le Venda ya ha ri xiyimo xa mavhengele ma ha ri miako leyi ya khale ku ri ya ka GDC na yini ya ha ri ya xiyimo xa kahle loko ya Venda kambe GDC ya n'we loko mi ri Giyani a yi fani ku tshwe vhengele kwalaha tlhelo ka khale ka le benki ya FNB a ya ha vuyisiwa a ra ha akiwanga ku lo vhe ku khuleliwa ma swi vona se mi nge vuli mi ku i mhaka ya matikoxikaya i mhaka ya n'we ve le Giyani mi ndle yini ku sirhelela nhundzu ya n'we ni vula swona ngopfungopfu hina va rixaka lera ra Vatsonga Machangana futhi loko se nga kongomisa Bothete ni nga se huma ne impela ni vula swona loko mi ya impela mi vula swona ivi va ku loko mi ya ivi yi tsema a ni ku endleke yini mingisero mena kambe ni mi twi hi sweswo hi yo mhaka hi nga vulavuli hi ku angarhela hileswaku hi yo mhaka minkarhi hinkwayo mi ta twa ni kha ni tikisa timhaka ni mi tikisela ni ku mi nga ku hina mi nga ku yini ma swi vona na ku tiva mina Leboagomo miako ya mfumo ya ha ri kahle na ku tiva mina Thohoyandou miako ya mfumo ya ha ri kahle hamo ya Veko ma ku vona Veko ku kahle a va ku vitana Venda College of Education ku kahle kumbe Venda College yes a Veko la tlhelanyana ka le university se ma se mi nge vuli mi ku xivutiso ku n'we mi ndle yini ku sirhelela nandzu na ndhawu ya n'we un'wana a nga ni byela ku a hoxanisele marhumbi ina ku ve marhumbi hi mhaka yini a lema xaxamelo lowu ta ya mahlweni la vuya ni bula na tatana Sai Hlungwane ne sweswiwani loko hi twe nhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara ya mbirhi na vongi n'wana timali kambe hambi swi ri tani yimani kutani na mi khensa swinene ku va mi tise matitwelo mavonelo hi ku hambanahambana ka wona ayikho mina tsaka loko vanhu va nghena i va twa a hi lava vo twanana na ku la ku duma ni i vanhu lava vo twanana na timhaka ta ku hi akana tanihi rixaka hi anamisa miehleketo swi ndla ku loko dya vuswa byi rhelela mahungu ya awara ya mbirhi ya ta emisekweni vongi tanana leti nga emiehleketweni ya wena hi swa Afrika wa vulavula hi swona Bothete a swa ni ku kwangulatilo lowani ku na lava wu va tirhelaka ku na lava wu nga va tirheli hikwalaho ku mi ta ku kwangulatilo n'wi mi landzelela swa kwangulatilo ivi lava va rixaka ro karhi va sungula swa vona ivi va landzelelaka mara mi ri ka kwangulatilo hi swona leswi swi ni karhataka swi nga ni swi ni kwatisaka ngopfu hi landzelela kwangulatilo hi ali Bothete mara kwangulatilo wu hi tirhela hina loko vona lava ka va nga wu landzeleli kwangulatilo swi vula ku hina hi fanele hi salela ndhawu vona va ya mahlweni mara hi ri ka kwangulatilo andlala mavonelo ya wena u chuchekile Afrika wa vulavula Munghana Lonene FM makombandlela khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 Musumbhunuku ku ya fika ra vuntlhanu la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona hi laha hi nga kona mingiseri wa Munghana Lonene FM minongonoko ya Afrika wa vulavula hi kha ku haxela wona TIK kusuka studio 4A a Polokwane mindoko ta va hi kha ku tisela wona TIK kusuka studio 1 a Giyani msumunuku na hi ra vuntlhanu hi va hi kha ku haxela Afrika wa vulavula hi ri kwalaya a Masingita Mall se hi nga kayeli nongonoko ma hi ta ve hi xakota swona nchumu
aswona nchumu enda mukha vuxeni khalango pho hi nga dyi ku xa munhu 0860002543 nongonoko Afrika wa vulavula a yeneni ka tatana Simon Hlungwane bona va murhangeri kumbe president wa DINOSA Democratic Nation Organization of South Africa lava va lava ku bula na hina sweswi hi mhaka ya yini ke hi mhaka ya ku ve va khola vatirhi lava va va yimelaka kumbe a hi lava va DINOSA ku nga ku ri va minhlangano leyin'wana hi ta twa vona Zinjifu Nhlekani Ihlekani muhasi hi kombela ku xeweta vayingiseri hi karhi hi khensa loko mi hi rhambile mi nge na hina hi vula hi ku hayi va khola va xitichi xa hina kumbe va vurhangeri bya SABC xana xi fele yini xitichi xa hina xi le Giyani a xi fanga ni hi haxa kona na mundzuku ntani ka na haxa kona hayi ku khensa mina se xi ngo mela na mabyasi nga kwa xitirhi u yi tshika ka yi vuyela ka xitirhi hi lava yi va topic mhaka leyiwa Zinjifu impela hi tshikeni ku na ku vilela loko ku pfa ku tisiwa hi vayingiseri kumbe van'wana va vayingiseri swa leswaku loko va lava vukorhokeri lomu aka swiyenge swa vukorhokeri bya vutshunguri ku nga va ku ri titliliniki ku nga va ku ri ti-health center ku nga va ku ri swibedhlele a va pfuneki lava va va pfunaka a va pfuni va tshunxekile va khola i rito leri tirhisiwaka hi ndlela leyi un'wana wa ku ni rhumela hungu laha ku va ka ndhambi va khola i vele ku va vuleni mavito hi ku hambanahambana ka vona un'wana ni n'wi vone na hina ku na hambi mo happy nurses day kumbe international nurses day leyi taku sweswi ti 12 mi nga va katsi vaongori ve le Gapane se ma swi vona swi swa muxaka walowo ku endleka yini muhasi mi nge hi sungula hi ku pfapfarhuta ni ta tlhelelanyana endzhaku ni kombisa ku ri lomu mi huma kona hi kwihi ivi ni kombisa nyana na ku ri amisaveni ku humelela yini hinkwayo jikelele kumbexana ya ku andlandleni mo ni sungula hi le ndlandleni hileswaku loko ku langutiwa leswi va nge i statistics kumbe tinhlayo ta vatirhela va vaphakeri va swa rihanyo misava hinkwayo loko hi languta matiko lawa ya nga hluvuka hi munhu un'we loyi a tirhaka kumbe ni nga ku health professional kumbe mphakeri wa swa rihanyo hi karhi hi katsa madokodela vaongori va tele ngopfu hambi o radiographer hi ku yini hinkwavo loko tinhlayo ti khomberiwa na nhlayo ya vaakatiko ku na leswi ve nge i munhu un'we u languta vanhu vo ringana 200 kumbe 100 kasi ka matiko lawa ya nga hluvuka ya nge le mahlweni mu kuma ku ri va na professional yin'we aka vanhu va 20 kumbe 29 hi loko hi languti tiko ri helerile kasi ni aka tiko ra hina loko ni va hlayini vanhu lava hinkwavo va helerile ku na un'we eka vanhu va 1000 kumbe va gidi vunyingi bya vona hi lava va kumekaku amadorobeni nkulu va ri karhi va pfuneta so hi ndlela yin'wana loko mo tshuka mi a xibedhlele xa Charlotte Maxeke eka siku ra namuntlha mi nghena a tiwadini wadi leyi admitaku vanhu vo tala a Charlotte Maxeke wadi yi kwa yi helerile hi ku leyi yi tele ngopfu yi na vanhu vavabyi va 22 kumbe 22 mara ni mbyetiso a ni ri a xibedhlele xa ka Malambulele hi wadi yi ri yin'we wadi loko va ku ve yi na vanhu vo helela yi tele ku tele hi vulavula hi tinhlayo to hindza 60 kumbe 60 loko hi languta vaongori hala Charlotte Maxeke mi kuma ku ri ku na vaongori vo fika kolomuya ka 5-6 ka vanhu lava va 22 kumbe 22 loko mo ya a Gapane kumbe mi ya aka Malambulele mi ta kuma ku vaongori lava nga kona ku ta va ku ri 10 mara loko mi hlayela vavabyi hi kolomuya ka va 60 kumbe 60 se leswi swi endla yini na okay mo ni mi tlhelisa andzhaku loko ha kula a ni ri ka a hi ri ka swin'wana swi vitanaka i ti-dialogue hi ri hala a Gqeberha kumbe a Port Elizabeth hi ku ya hi vito ra khale ivi ku va na vaongori lava va se va nga wisa va hi hlamuseta va ku hina khaleni wa khaleni loko ho va hi ri na vavabyi vo fika kolomuya ka va 60 a wadini yi tele hi ku ya hi xikhale ku ana ku ri na swibedhlele na tiwadi ta vatima mu kuma ku ri vavabyi ikolomuya ka 60 kumbe 60 tanihileswi ka Malambulele xi nga makisa sweswo hi kwama ha swi tiva ku a xi makeriwa vatima tera va ku a mi ta kuma ku ri vaongori ikolomuya ka va 20 kumbe ku 21
va ku ta va ku ri na loyi va nge i sister in charge ku ri ivi a hansi ka yena ku tlhe ku va na chief professional nurse a hansi ka yena ku va na leswi va nge i senior professional nurse ku va na senior staff nurse ku va na senior auxiliary nurse ku tlhe ku va na junior auxiliary nurse mara eka nkarhi wa sweswi hakanyingi mi kuma ku ri ku na wun'we loyi a nga in charge kumbe operational manager loyi a hansi ka yena minkarhini yo tala loko ko va na wun'we ngoro vambirhi ku ta ku ti-professional nurses lavan'wana hinkwavo ka ha ri hava ene hakanyingi mi nga swi ka vula mi nga tsundzuka na n'wina ekhalanga ku ri loko ma ha ri exikolweni n'wina ma ha ri n'wanantsongo mi nga ha mi tlhaveriwile na leswi a va ku sivela mavabyi a xikolweni mina ni tlhaveriwile hambi a ni ri ka 5 va ta va ku na ntungu hi tlhaveriwa laya ku karhi ku ta yini ku ta ve le swibedhlele eka nkarhi wa sweswi vo kokakokiwa hi ku mi kuma ku na nkarhi wa ku va ta va ya va kambela ngopfu ni sivela mavabyi a swikolweni ti-primary na ti-high school a wa ha ri kona hikokwalaho ka ku na nkayivelo wukulukumba se ni ngo vuya laha ka leri ra ku swi kona leswi swi endlaku leswaku va tikeriwa hi mintirho mi kuma munhu loko a fanele a pfuka nampundzu a hleketa ku ni ya ntirhweni mina mbilu ya yena yi byihara ku na vo tala va nga ni fonela van'wana va ka mina va ku hi wa tiva ka nkarhi wa sweswi ni khoma malembe ya 60 kumbe 60 ni veta leswi ni nga nkarhi xa swiswona hi ku swa pfumeleliwa ku ni ya ku wiseni ni teka pension mina na famba a na ha swi koti hi ku matikirele ya masiku lawa ni tirhini hi nkarhi lowa wa khale a swi betere ka nkarhi wa sweswi swi le ku tikeni swena ni kombisa yina nkayivelo lowu nga kona eka nkarhi wa sweswi wa ku tshikelela na wena miehleketo ene loko swi fika kwalani u kayivela sweswo ndhawu leyi u tirhaka kona heyi ni nga mu byetisi khalanga xibedhlele xa ka Malamulele xa chavisa no mi nyika xikombiso loko mo fika mi nghena sweswi hi gede ya ka Malamulele mi ya ka toilete leyi tirhisiwaka hi mani na mani mi nga fika mi lava ku hlata ma nghena hi le nyangweni mi ti vutisa ku problem kambe yi le kwina mi twa ku ve hayi vanhu lava tirhaka ku va va tlilina a va ringenelangi loko va ha ri ku tirheni lomu ya ti wa dinele kwihi a ku kumeki wa ta tirhela hayi mi ya mi ya languta byasi hala handle a ka xibedhlele hambi ko nghena tinyoka na swimanga swo boha ni swifuyiwi kwalaha xindleni ka xibedhlele hikuva ku tsemiwi byasi a ku na yini swi kombisa yini na vanhu a va tele khala va ha tsema mabyasi a va endla yini va basisa a va ha toriwi hi ku loko u ya kaya mundzuku ka ha thori un'wana ku ri a ku pfala ka xivandla xexo se swi vanga mintshikelelo ka vatirhi hinkwavo hi ku hlangana hi leswi ni swi vutisaka laha ka ku xiyimo xa khale na xiyimo xa sweswi a xa ha fani lexi nga kona xi vanga ku tshikelelo ngopfungopfu wukulukumba hi leswimbirhi xo sungula hi sweswiya swa ku na leswi va nge moratorium loko vanhu va fambile a va ha nghenisiwi swivandla swa vona swa ha replace-iwi loko hi fanele hi karhi hi ku fanele ku teka xifundza xa Limpopo xi xa na malembe ya 4 xi nga ri ku pfaleni kumbe ku dyondziseni kumbe ku letela vaongori hikuva xi nga ri ku tekeni va vulavula hi ku hava budget before malembe ya 4 hi lembe ra 2016 ku fikela sweswi loko u ri muongori va tirhisi mali ya vona ku ringana 5 years hinkwayo va ku dyondzisini u endla 4 years loko heta ivi ya ka lembe ra vutlhanu endla community service loko heta va ri ha khensa famba kaya swi vula yini sweswo na a ku na mavoko yo tala leya ya ta vuya tlhandlekela ku pfuneta kambe swi endla na swi vana leswi hi xilungu va nge i burn out ka vanhu lava van'wana va nga kona laha ku wele ku stretcheni masiku hinkwawo lama ya xikwembu lamawani swi endla ku va tshama va ri na ntshikelelo wa ku tika loko swi ya sweswo loko se u tshikelelekile ku fana na maphorisa loko mo kuma ku ri mi hlangana na swa ntshikelelo swo ku vavisa swinene hi fanele u kuma leswi va nge counseling ku ri a ni tshutshwinyana hi ku na mina ni munhu kambe a swi kona swo fana sweswo ku sapotiwa hi ku ya hi matirhelo se ni nga vula ku ri system ya hina hinkwayo yi lava ku ri yi loko a ku ri leswiya swa xikhompyuta va nga i ku rebootiwa hi tirha hi ololisa swilo leswiwani swi endla ku swilo swi nga fambi kahle hinkwaswo hi nga languti kumbe ku teka titi hi kombetela van'wana hi karhi hi languta sweswi ho lunghisa ivi hi lunghisa swilo leswiwani hinkwaswo swi pfuna maletelelo ya vanhu kambe leri ku ri ku ngopfu hi le ra nkayivelo wa vaongori loko no langutisa kahle hi xifundza xa Limpopo 10 ku vulavuli MEC hi voxe va ku kayivela 27,000 wa vaongori 27,000 mi spread mi languta xifundza xin'we xa Limpopo mi hi byela ku loko ku kayivela 27,000 mi vula ku ri mi ta phamela yini na a ni vuli ku a va kona vo tiyimisela va ya va ya tirha mara sweswo hi swo swi endla ku loko mi fika xibedhlele xa ka Malamulele loko ko za ku wa vutlhanu hambi mi le nghozini ya movha ku va mi kota ku pfuneka mi fanele mi hlwela
mi ana hambi ku ri na nhlekano loko mo amuri muongori mo amuri muvabyi sweswi mi suka a tliliniki ya ka xithelana kumbe ya ka mavambi va ku hayi n'wina swi fanele ku mi ya mi ya admitiwa kumbe mi voniwa hi dokodela loko mo fika tliliniki ya exibedhlele xa ka Malamulele mi nga yima 8 hours hinkwayo kumbe rizari ya se ku vusiku swinene ku va ku mi langutiwaka loko se va dokodela a ku mi fanele ni ya kaya ku ri 12 ya vusiku mi ya famba hi yini sweswi se ni vula ku swo tala swi onhakile kambe hina ku tiyimisela ka ku a hi lunghiseni swilo hi swona leswi hi swi pfuxaka ngopfu xin'wanyana hi lexi a hi languteni na ku vuyela ndzhaku ka ku hi pfunana na tihosi ta hina ku ri hi endla njhani ku ri hi nghenisa na health education kule emugangeni tanihileswi swo tala a va dyondzisiwa vamhani wa hina ku sivela mavabyi yo fana na cholera na yini swi endlisiwa xilo leswi a swa ha endli hikuva vaongori a va hayi lomuya ku hava vaongori vo hava va hlangana na muganga hi ndlela leya ya xikala hi tiva inkomo na metro kambe a hi ku tumbela ke ku makhola sweswo hinkwaswo hi ta vuya hi ta languta ku hi nga swi lunghisa njhani twana vaongori va khola ni le mirini sweswi ni sungule ku ya tliliniki hi ti 19 ta April va fika va ni jikisa va ku va ni nyika date ya ti 14 May ni va vutisa sister ku ku ta va ku nga ri late na va ku na sweswi ku late mativa a hi safe na vuyimani bya hina ni ku ringeteni a ni ku ni ringeta ku lava ta swi twisisa ku loko a lava date a ku ri date ya yini loko va ze va n'wi tlherisa kambe a ni swi vonangi kambe i mpfapfarhuto wutsongo lowu ni nga mi hundzisela ku wa timhaka ta ku khola kumbe ku khola kun'wana hi loyi i ri Botpet ku na tliliniki ya le Dzanini ni nge vuli vito but I'm from Nkowankowa mhani va chava no ya hi mhaka ya muongori a va khomi vanhu kahle mhani lava a va khola a ni tivi leswaku va suka kaya na xitirese na a va tirheki kambe kumbexani na swoho ezinjiva swi ta hi pfuna ku lava ku ta twisisa ku kahle ku khola i yini kumbexani hi loko ho languta rito rero ra ku khola i yini kusuka ka valava va vulaka ku ka khoriwa kumbexani na swo swi nga hi pfuna n'wina tanihi vaongori ma swi tiva ku na ku khola mi nge ni vula ku ri ku khola mina ni ri tiva hi tanihileswi ku nga rito rin'wana ra Xitsonga leri nga kona na mina hi nexe na swi kota ku vula ku hayi khona mi nga ni khoneni ni byela munhu loyi a nga ku ni pfuneni swi nge hi ku ri u le kwihi ivi hi languta ku ri loko hi heta kwalana a hi yikeni kahle hi sungula ka vumbiwa bya tiko ra hina ri na leswi a va nge i Bill of Rights laha ya ka Bill of Rights ku na leswi a va nge ku na leswi swi nga garantiyiwa swo sungula i ku va ku na right to health kumbe n'wana na n'wana u na malunghelo ya vuphakeriwa wa swa rihanyo se loko ku ri na leswi munhu a titwaku ku laha a ni khomekangi kahle a nga tlheleli kaya ya tshama a dyeka a ri yexe a hi nge muongori wo karhi a nga ni khomangi kahle un'wana na un'wana u na lunghelo ra ku loko munhu a nga ni khomangi kahle ni ya ku n'wi ripoteni ka lava nga n'wi khoma xibedhlele xin'wana na xin'wana na tliliniki yin'wana na yin'wana yi fanele yi va na vurhangeri lebyi kombisaka ku lava va nga na ti-complain kumbe ku vilela va ti yisa ka hofisi yihi un'wana a swi tekaka ene un'wana na un'wana u na lunghelo ra ku loko ni yisi ku vilela ka mina ni fanele ni nyikiwa nhlamulo ya mina ya ku va swi endlisi ku yini nakona swi kona ku ri ku va na munhu mi kuma ku ri emitirhweni yo tala mi ta swi vona van'wanyana ku loyiwana o ka a nga nyikiwangi hi mavulavulelo kumbe a nga nyikiwangi hi ku kota ku khoma vanhu kahle munhu wa ku fana na yena hi nga pfumeli a ri kona a tliliniki ya hina yi le kusuhi a hi kombisa sweswo hi miyela hi kha hi dyeka a timbilwini na loko hi n'wi vona hi jira na hambi ho hlangana yena apatwini hi ku na yena i munhu loyi hi hanyaka na yena a hi pfunaneni ku hi aka tiko ra hina hi ku hi lulamisa swilo loko swi nga lulamangi se munhu a nga biwi a nga endliwi yini mara loko a nga ni khomangi kahle na yena a tsala complain ni kombela ku u vuli marito lawa na lawa na lawa hi ku ya hi xin'wina ni kombela ku ri mi ni pfuna kumbe va yi investigate se province yin'wana na yin'wana yi na quality assurance unit leyi kotaka ku ri ya hafi ku hi na complaint leyiwani ya ku investigate mara loko ku ri xibedhlele ku na quality assurance kona kwalaha xibedhlele leyi tirhaka na ku investigate ku ri mi te yini va mi vitana mi ri muti ku tshamiwa hansi ku vulavuriwa ivi mi kuma ku va mi byela ku hi langutini hi kuma ku ri u mutsoni yini kumbe yini ku kotisa loyi a nga va nga n'wi byeka a vuya hi siku ro karhi a ni nge yi hlamuli ngopfu hi ku loko a ni va na laki yo vulavula na yena a ni ta n'wi vutisa swivutiso leswi nga ta endla ku ni twisisa ku xiyimo xa kona a xo va tani hi kwihi kambe munhu ngi nyika xikombiso munhu loko o va a ri muyimani a fika a tliliniki a ku ingaku se ni vona mati kumbe onge nkarhi wa mina wu lo fika
a nga pfumeli ku va a tlherisiwa byeriwa ku yini a nge se khomiwa hi ku loko mina ni fanele ni byela munhu ni ku hundela amahlweni kumbe tlhelo ta vuya rindzeni ni fanele ni kha ni swi tiva ku ri xana n'wana wa kona a hi loyi a nga ta bebiwa ku nge se hela na awara na hi ku loko mo suka mi ku mi ya nge a thekisini ivi a ya beburiwa a huma n'wana hi yexe va munhu la mi pfunaka ku beburiwa i problem yikulu komba swinene Zinje mi te loko a mi ri na yena loko suyile a mi ta n'wi vutisa a ni mi yingiseri luya twanana hi lo absences na khana pfumela botet aye miri n'wina ni hlamuseleni ti 19 na ti 15 na ti 40 i ti 15 ku ndla ka yini okay mina ni Mimani botet se a na ku sungula ku ya xikalweni a ni advise ku immediate va ku Mimani hlamba a tliliniki mina ni sungula ni ya tlinika 19 ta April kone tliliniki a fike lava fika va ku tanani va hlaya mavito va hlaya va hlaya ivi mi va ku n'wina va ti first time tanani hale hi ta mi endlela ti-appointment ta ku mi vuyarima hi famba na sister luya hi fika laha a cheka diary ya yena a cheka a ku sisi date leyi nga available la i ti 13 ta 14 na ti 14 wena ni byeli ku according schedule xa wena u nga kota ku ta ringa laha ni xota hi munhu wun'we laha ni xota hi vanhu vambirhi ivi ni ku ndata wa mbirhi ivi ni ku mara ni kombela ku vutisa how come n'wina namuntlha mina ni titliliniki mi ni byela ku ni vuya a ku nge vi ku ri leti na swi ta lava va ni hlamula kahle ku na sweswiwani ku leti a va ni chekangi a va ni vutisa ku na tin'hweti tingani kumbe ni na ti-pain kumbe ku endleka yini a va ni vutisangi na xilo na xin'we yi komenta Zinjiva okay Zinjiva yeba okay swi tikomba Zinjiva ku ndlise swin'wana mani ku vele ku yingiseleni laya kambe a ni tivi ku endleke yini kambe ke yimani hi kota ku twa ku swi ta ndlisa ku yini loko na lava Zinjiva yimani ku tani hi sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM makomba ndlela a ni tivi Zinjiva mi kote ku va twa sesi la Tanda a ni va twangi mara ni ngo loko mo ni komisela ni nga mi khoma okay a va ya tliliniki swi ta lava hi lunghisa okay a va ya tliliniki ro sungula loko va ya tliliniki ro sungula ivi sister va fika va vitana lava se va nga duma lava va va ku va ri kwalaya kumbexana va ya ra vumbirhi swi swa vuyimani va va hlaya mavito va ku Agnes John swe ivi kusuka kona va ku n'wina mi ta ku ro sungula hi yini ivi va ya hala loko va fika va ku a hi twananeni wena i ta ku ro sungula ni na masiku lawa ma nga pfuleka a wena i nga ta rini i nga ta ivi loko sa byeriwa sweswo mi ngo ni vutisa ku ni nga ta rini a ku ta va ku nga ri leti na se va vheva ku na sweswi ku leti a ya ro sungula se va nge no va kambela nchumu bolo va byela ku ta vuya hi timani ku ve i va ta ro sungula hi wo matirhelo ya kona mi ngo ni lulamisa ni hi ka hi xihehla hi ndlela leyiwani loko munhu a fanele a tlherisiwa a tliliniki yin'wana na yin'wana loyi a n'wi tlherisaka hambiloko ku ri ku impela i matirhelo ya tliliniki ni nge vuli ku hava matirhelo ya ku u leti a wu leti matirhelo hileswaku a hi nge hi siku ra Vuntlhanu hi amukela lava va ku tlhava vana ntsena swi vula ku loko wa ti wa Vuntlhanu ivi u ti wa Vumune hi nga tlhavi vana hi nga ku kombela ku hi kombela u ta munduku hi ta kota ku tlhava vana leswi a swi endleriwa yini naku loko ku ri ku siku rero a hi humesi ti-injection ta kona to swi vitaka ti-injection swa kona leswi swo hi swi tirhisaka loko hi tlhava vana loko swi tele mi kuma ku a swa ha tirhiseki ku va hi save mali hi mi vitana hi siku ro karhi kambe loko ku ri ku munhu u tile ku ri muyimani ku ri ro sungula a hi nge o tikuma a ri na high blood kumbe va ri ngati ya le henhla kumbe ngati yikulu loko ho n'wi tlherisa ivi hi ku a ya vuya endzhaku ka n'hweti mi kuma ku ri high blood leya yi ya henhla ngopfu swi kona ku ri mi nga kuma ku a onhekeriwa hi ndzhwalo so hi ndlela yin'wana a hi pfumeleriwi ku hi nga n'wi tlherisa hi nge se n'wi kambela se ni nga va kombisa leswaku a swi nga fanelanga ku va va tlhela va nga na sweswi hambiloko ri ku masiku lama ma nga nyikiwa vona ma nge se fikelela a va tlheleli va yisa xivilelo ka mufambisi wa tliliniki
ku ri no mina ni tlherisiwini mara va nga ni kambelangi hi ku xo sungula va fanele va swi tiva ku kambe munhu loyiwani u hava high blood na loko yo va yi ri henhla munhu a nga sungulanga maphilisi mo yi controla na ndzhwalo wu nga endleka wu lahleka kumbe ku onhakeriwa kambe Zinjiva a hi matirhelo ya xiongori ya lawa mara Zinjiva swa hlupha masiva wu hata ro sungula ku ri i ta famba 9 months se swi vhe swi va swi nyakaparise na vuxaka leswaku loko se yi ya ve ri loyi lowa nomo a ni ye tlharihile swi swa muxaka wolowo i ta pfuneka njhani loko se a va fika no pota luya wa nomo loko mo va na lomo mfiki ka Shoprite muhaxi lavaya va mi pfuna ku lavaya va ha ni humeseli na nomo vo mi pfuna hi ndlela ya kahle a ni va chava ku mi ta tlhela mi va pota futhi se ni ngo vula ku ri mina hi sweswo hi nga vileli i lunghelo ra munhu ku va a pfuniwa hi ndlela leyi ya fanelo hi nga teki honge ho xavelela hi na lunghelo ra ku pfuniwa hi ndlela ya kahle tsaliwe ka vumbiwa bya tiko constitution ya tiko Zinjiva ve ri nkarhi wa hina wu hela kwala ni khensile swinene nkarhi wa n'wina ku diya ku engeta Zinjiva ku diya ku engeta i nkarhi wu nga hi vonrokela inkomu a khensa va lava hi bula na vona enkulukumba Simon Hlongwane va suka ka Dinosa Democratic Nursing Organization of South Africa lava hi bula na vona tanihi president ka hi languteka timhaka leti ti khumbaka vaongori na ku khola kumbe ku khola hi ndlela yeleyo Marula Festival se yi fikile hi yo mhaka nkarhi lowu wu xaviwini se hi hetile leswi hi kha hi bula hi swona xiphemu lexi a nongonoko xi tisiwa ka n'wina hi ndzawulo leyi ya timhaka ta nhluvukiso wa ikhonomi mbango ra vupfhumba hi Limpopo hi yo mhaka se nkarhi wa hina wu fike makumu hi ndlela yoyeleyo hi lava ku bula na MEC Rogers Munama hi lava ku bula na vona hi ndlela yeleyo eka 0 a ni la ta mi nyika nomboro ya vona lava ku bula na vona la hi timhaka ta Marula Festival leyi yi nga koho ku hela loko ka vhiki hileswaku mini a giyani ni ta teka nkarhi ku ya a kaya areti mani nga heti nkarhi ni amukela MEC good afternoon and welcome to Mugana Lona FM Nhlekani. Good afternoon Kalanga, and how are you and your listeners? I'm very fine, thanks for asking MEC Akensa Snene man. This weekend, Marula Festival. Let's start here then. What impact does this Marula Festival have on the economic, or especially in Bapalabura local municipality? Maybe we can as well widen the scope to the whole province. No, definitely the Marula Festival has what we call the multiplier effects to the economy of the province. In terms of tourism, you know that all the hospitality establishments are fully booked, but also they are exposing our SMMEs to come and showcase their products that they have, but also some avalanche of tourism attraction sites are also being flooded by the tourists. You remember that also we are just at the gate of Kruger National Park. Majority of our international guests, they have a session of a site-sitting to see one of the wildlife calabash in the country, where you find the fauna and the flora of this world and the big five that you need. I think there is a lot of euphoria and excitement for people, and everyone is happy and just waiting for the weekend. Already we have started in the flea markets, whereby the SMMEs are busy showcasing their products. I just come out from the flea market there. They are quite excited because their products are being bought, and at least they can have something in terms of the economy. And I'm happy you're speaking about the issue of the flea market that you have since attended. Do we still have opportunities that are there, or even people who can even market the Marula products in that very same space? Yeah, they've registered last week on Friday, but what I'm happy about is that there are a lot of products derived from the Marula itself. It's not only about the Marula as a beverage, but also other products like your soap, your spices, and so forth, which is quite exciting for us to see that this is not only about that Marula tree.
And in conclusion, MEC, as we look at this weekend's program, how does it look like? When do we start? We have a Marula festival that I know, but what is happening? Can you share with us some activities that we can have, maybe from Friday till Sunday? How does the program look like? Yeah, tomorrow we are hosting a golf tournament as a precursor for the festival. But also the MEC will be having a gala dinner welcoming all the guests, including the international guests that have been confirming that they will be there. And on Saturday also we'll have the second leg or edition of the tournament of golf. And then from there, I think we'll be preparing ourselves for the open air concert, which is taking place from 3 o'clock until early in the morning, the next morning. That is where you will find me. That is the part where I will be. No, you are invited. You are the MEC's guest, special guest for that matter. No, okay, so MEC. Inkomo i-cancel sinene hlaiseka. Okay, so bana ba ibulana bona MEC what magata economy nhlubiso wa economy mbango na pfumba eLimpopo MEC Rogers Monama ba ibulana bona hi ntiro lowu wu nga languteriwa hi mahlongati ku hela loko ka vhiki hikayiko va phalavura we hina valavo hikwalano ku hela loko ka vhiki hi yo mhaka ni khani ku agiyani nto yena ya haxa minduku ivi kusuka kona ni tinyamalalela kambe xin'wana leswi va vulavula hi swona MEC a ku ri sweswo ta timhaka ta ku mintirho leyi yi tikomba se yi kha yi pfuna ngopfungopfu ka timhaka ta ku antswisa timhaka ta ikhonomi ya xifundza xa Limpopo na le ka masipala wa Phalaborwa hi ku kongomisa leswi swi kombaka kahle ku se ku na gondo ro karhi ku na mimbuyelo leyi hetelaka yi kuma na lava tirhisaka kumbe ku endla swimakiwa leswi swi hetelelaka swi va swi hetelelaka swi va koho loko swi ta ka timhaka ta nhluvukiso wa ikhonomi hi tlhelo ra swa marula vukanyi kambe hi kumeni mahungu emisava na vun'wana na timaleka inyanyukezini nga hlantsanga titeki nongonoko wa humeleriwa hi Chindali Eric Mabasa mina ni khala nga Pet Mathebula ani mbali titeki me mbala manyanyata loko ni yaleyo bonge mahungu mari Etshwane pheli soshana marabi katsalale makaunyane hina wena hi 95.6 FM Munghana Lonene FM Makombandlela